Sengi hadirin baka senjoki nong kayis yar bat dos yar kabala tip ko Meghalaya Poultry Suppliers and Meat Retailers Association kala bujeng kali na uba wan chai karsandi uba kamyala dia kumu president ka wake pat ka senjok nong kayis yar uyo bor ban check yaki health certificate jonkis yar ringkat ki license kata ka Riboy Youth Federation Hinyo Tribe Integrated Territorial Organization bat ka Confederation of Riboy People kumba ula pensyai haka lai tarik urempang arja arpusan President ka CORP uba bandari renta tiang ulaong bawaan syai uday ban pensyai yakani ka jingkeno jong hapo arsngi haka khatwai tri gurumpang arja arpusan uba Everest melim umlong president ulaong ka association ka don ki sakhi sabut ba wan syai ula lompisa jubor banakaliang jongkiru kila ujor daga ejahar habernihat police outpost haka arpu nyaw tarik ukalalengkat arja arpusan Dakabakantat ru ika jingkeno don keti uba bandari ulaong. Bala daw wan syai umla wan pensyai ka sengkan le daga sen jam ka pating bat benrap ba ito wat tang yaw tau ba wan syai bat kalong ka ba umla wan priang ba unsu keno ba ka seng ka don keti lang. Solunga abang iya kena news. Kabami lengba kena ka jinglum pisa nag senjuk nong kahisiar. Ba tau ba wan syai karsandi uang ba usyak itu ke health certificate. Abang iya ke jengkran juga ni nong kesenjuk nong kahisiar uang ba kasengkop ko don bentah hangta bancek kita ke health certificate. Nadu menola ai bor ya kata sengkop lene to wancai kasendiri bancek kita ke health certificate. Bat kita ke jenglum pisah ke jongki na kita ki nong kahisiar ru ba ngi kum kaseng ngim tip nga kum presiden to wancai kasendiri ngam itu hero yo. Kumna ula ban kentho ba kata kaseng gadan bentang ta. Ni dawa bau ba wansai kersandi haban pensai bahai kan ya. Kani kumnong ba pin sutu baklayo pa ba ngile nakaleng kaseng la bunsen ngila yarap begini nong khisiar. Ano teli chuki chung la le ja bernihat ban yarap yiki bagjang jingshalum pisa. Ka jingshalum pisa lai po sapo jar ni takalikit siar ngila bunsen ngila yar se berni ban penyarap nak benta juki. Are mentah bangi kini sulungo pun ba tahu wansai YouTube pun ban kita ginong khisiar bag kesengkop rokodan mentah. Nagalang kesengi penrem jur yuni wansai karsandi bat ngi dawaru baude ban pensai mardor we to dukat jong keseng uba la yadan mentah hangta bat lada kita dukat jong keseng gidan mentah ban khisiar. Hanrei kade kam simet ke jungki kamde kam seng kata kam hi jong kaseng kadai bangin ya kentiu pramangi ngin ya penkiwi ginong risiar napo ka jela ka jungi menora ta kesiar nabar ban krong pisah po bernihan kani ke kam ke banghaban penrem te nagalang jong kaseng ni dawa makidai ban pensai mardor ya kita hapo arsngi dawa ya jing pensai nagalang wancai karsendi lam ngumta kaseng kan le ke badan kam kahaban ya sikmat berkaweteneri department ru kapan pensai udah itu wansai karsandi nikwa banyo jingsai na veterinary department ba nya pensai lut kini ke nomor ba kini jingja kilong kemudian nomor jing telot jong sarkar jela veterinary minister hapan simkia halor bede gini lada sarkar lada sarkar lane ke department katelot sim kebu gibrew gibanabar kita ke banga subanong nagaleng keseng borok ya keren ijaj benrew rai habukut ngia ba me gejat benrew lejong te tang kita nakaleng gejonga dawa na wansai kersendi bo ban pensai syai kani hapo arsngi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya